Ya-admite al City Health Officer Dr. Rodel Agbulos y presidente del Board del Puriculture Center kay propiedad del Gobierno Nacional el lugar donde ahora local el Puriculture Center y el porción del propiedad que manda sila manlis na un privado establecimiento de comida. Asegun con Agbulos, tiene presidential proclamation que deklara con el propiedad para el uso del Puriculture Center. Manda según sila manlis con el lugar na un privado establecimiento para aumenta el income del mencionado center. Esta propiedad, ¿quién es el dueño de ese? It's the national government through a presidential Republic of the Philippines. through a presidential declaration for the use of puriculture centers. Asegun con Agbulos, tiene resolution niya pa sa LDILA Board que aproba para mansublease con el propiedad na privado kompanya. Pero cuando pregunta con Agbulos durante el programa Dateline Teleradyo en antes aga, si tiene ba sila otoridad para mansublease con el propiedad na privado kompanya, considerando kay propiedad pa siyempre del gobierno, el cosa ya habla si Agbulos. Being the president of the organization, I think it goes with it. Na cosa to quiere con el organization together with your board of directors, with the approval of all your members of the board, you can do that, Ron. Ya se también claro si Agbulos kay no sila kita na lugar con el magatama negosyo comida antes alina puriculture. Conforme esta, regla pagani sila con el lugar donde estos puede continua con dila negosyo. Asegun con Agbulos, taman sublease también mga negosyante de comida na puriculture. The very reason why we got Jollibee there is for them, not for anybody else. Sabi ito por qué? Yan na to tiempo, tayo bing grande raton, bien manada kukuracha, me being the city health officer, I cannot afford to look at the situation enfrente na mismo ciudad. It's an eyesore in the community. So when the mayor calls for a building of a better Zamboanga, I think I'm not helping the city, si Ancina Pirmi. So ara, yung kwento ko ng mga stall owners, ko sa ustedes quiere, do you have money to repair and to arregla con ese mga no hay daw kat sila sen. Okay, busca kita manera so that we can relocate you. That's the reason why ara na costo del Jollibee na tasale for 3-story building. I think that was what si Councilor Sangi abla. That is where they will be relocated. Okay. Mientras tanto, ya pasa resolution el Consejal Cesar Jimenez Sr. durante el DILA session en antes aga que dirigi con el mag-aabogaw konsehales para investiga con este asunto. Asegun con Jimenez, uno del cosas sila debe investiga amo si tiene ba autoridad el Puriculture Board para mansublease na privado kompanya con el mencionado propiedad. The question boils down whether the Puriculture Board has the authority to grant and to lease or sublease to lease the property to Jollibee, whatever contract they have entered into with Jollibee. Marifit Amayo, Dateline Zamboanga.